se ja zezao, jel da? Priznaj, možda jesam malo. Ajde. Ovako. Recite mi samo. Jedan aplauz za njegovu mamu, može. A za ove riječi koje nisam čuo zadnjih... Ne znam kada sam čuo ovako nešto. Bio je jedan mali dječak. Isto ovako veli. I onda je njegova mama plakala. I znate što je rekao? Ti si meni druga najljepša osoba ženska na svijetu. A onda je ona pitala, ma nemoj, koja je prva? Ti, samo kad se smiješ. Dobro. A ko će mi sada pomoći u triku? Čekaj. Jedan aplauz za njegovu hrabrost. Bravo! A šta znači usositi? Šta na primjer može biti sos na pici? Ona crvena. Ko je rekao? Kečap. Gledaj sada ovo. Spreman. Kečap. Uvijek ponesem krimi sa sobom. Ko bi mi mogao sljedeći pomoći tri? Točno, da, dajte jedan aplauz. Ajde. Zamasite mjesto. Ti. Tu ovako. Bravo! Ovo ti najbolje! Malo ste se zacrvenila, ali to vam ne dijeli na vašu lepu frizuru koju ćemo još malo popraviti. Bez problema, imam pravi alat za to. Možemo. Sretan